daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi. Hakim bin Hizam, sahabat Nabi. Dia wafat tahun 54 Hijrah. Dia cerita, dia ada satu cerita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata satu hari, sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'a'tani. Dia kata dia kesempitan, tak ada duit. Dia jumpa Nabi, dia minta sikit bantuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'a'tani, dia kata Nabi bagi. Summa sa'altuhu fa'a'tani. Tak lama lepas tu, tak ada duit pula. Jumpa Nabi, minta sikit lagi dekat Nabi. Dia kata Nabi bagi dekat aku. Summa sa'altu fa'a'tani. Lagi sekali, tak lepas belanja, pergi jumpa Nabi SAW, minta tolong sikit. Nabi bagi. Tapi bagi kali yang ketiga ni, Nabi SAW kata dekat dia, Nabi kata, inna hadzal mal khadiratun hulwa. Nabi kata, Hakim, duit ni khadirah maksudnya hijau.